iyo wavuze ngo mwabishe binyuze muri ubu iki niki ntago mbashinje kari bo bakoze igikorwa ariko ntekereza ko umwana w'imyaka 5 yisha gahinja kameza 5 bakuri imbere tukaba twari dufite ibihamya ko bari bakuri imbere nawe ushobora gufungwa rero icyo gihe wabaga mfite ubushobozi nawe w'imyaka 30 ndebe imbere yanjye umwana w'imyaka 5 mugiranye nabo bahutu bisha abatutsi none umwana w'ameza angahe wishwe mugiranye n'abatutsi bapfuye miliyoni numubwiye ngo wowe mukuru w'imyaka 30 wari ubicaye imbere ureba uko kwaye kwahita gufata k'imyaka 5 kukajugunya hariya uruhinja rukamushyira muri beriso ntago ubutabera bwakubundi bwakabaye bukureka cyane nge nanavuga ko ari wowe ufite uruhare rurenze n'urwa mwana w'imyaka 5 we ni ikigoryi we n'umugome we n'umwica ariko wowe wari ufite ubushobozi bwo gutabara ukazi nkaho utazi biri ko cyangwa udatunze satellite nk'ubu baratubwira ngo twabonye amakamyo ngo RDF yambuka umupaka uretse gato hold on uko baherutse kuvuga ngo muri Uvira ngo hambutse amakamyo 29 no uretse gato kuvuga amakamyo yambutse tubwire ninde uca ku gahenge ka Ceasefire kuko uburyo ucisha mu bibona amakamyo ko yambuka wakabaye ari nabwo buryo umenye wateye kompra ya mbere ko M23 tubwira ko bayirasheho ikirwanaho wowe nimba ufite uburyo uhareba muri ako karere uhafite imboni ubona ko gahenge kaba kishwe nande no ariko ntabyo barimo buba bibereye mu kuvuga ibisiga icyasha u Rwanda kugira ngo banezeze Kisekedi abahamabuye ariko iyo mikino mo abantu babasa n'abadukiniraho irangira ari twe dupfuye cyase si twe dupfuye mu Rwanda n'u Burundi burapfusha n'u Rwanda rupfushe na Kongo ipfushe none se iyo ntambara yatuma ibihugu bitatu bipfusha Marco Rubio ntago wakabaye ubona yuko umeze nk'uri kwisukamo essence nkaho wakabaye uyiburizamo kandi kuyiburizamo biroroshye randura FDLR ku buso bwa kilometero kari 20,124,553 nori Kivu na Sud Kivu kabiri M23 ntisingumve mugira ibyo muyishinja cyangwa se ngo muzayirasa cyangwa ngo munishyira intwaro hasi cyo gisubizo uramutse uri umuntu ufite amakuru yuzuye background y'amateka history uyifite neza wamenya ko igisubizo gigomba gukemurwa n'ikintu kimwe amatora bita referendum ahubwo Amerika ni muzana imbaraga zanyu na UN na MONUSCO ayo matora muyahagararire ntihazagira uwibijwi uware wese dore ko abanyafrika bamenyeye kwibabajwe mubaze abantu bavuka kuri ubwo butaka abakihatuye n'abahunze abapfuye bo ntitwabona uko tubabaza ariko twabaza imiryango yabo yabapfushije nyine bananyemereye nkaba strategy nabaga ngo umuntu wapfuye kuva 96 atorerwe na mwene wabo wo hafi kugira ngo uwo mwene wabo ni uza akababaro n'agahinda ako kantu naho Kongo ifite miliyoni 100 Kikongo ni kilometero kare miliyoni 2 n'ibice 2 miliyoni 2 n'ibihumbi 200 nakweretse ko noro Kivu na Sud Kivu ni intare ebyiri muri 23 bivuze ngo ni kilometero kare ibihumbi 124 ni kimwe cya 20 cya kimwe cya 18 cya Kongo yose rero amahitamo yabo n'amatora yabo nese warubizi ko Kisekedi buri atajya atorwa muri kiriya gice buriya buriya ntaga niyo mpamvu yegereza umuntu bita uriya wayoboraga inteko baherutse kweguza ninde tancika mwuka byarama ariko baramuzi kubera ko we hari hafite amajwi menshi kabiri we ntaga ajya yemera ko M23 bayirasa arabanga umuganire kunyumva bivuze ngo abaturage bahariya ntibemera Kisekedi n'ubuyobozi bwe ko yabagiriye nabi ni ubateza ibyo bibazo byose none rero mwebwe nk'abazungu ni muze muhagarare mufate ikinubi cyangwa se inyundo cyangwa inkonje mugire Kisekedi turakunoba bwire Neva mugire turakunoba reka tubereke cyane Neva rakaze buriya ngo Neva arwanisha n'umwuka w'Imana siko yavuze se oya nimukaza na 8 cyangwa 7 musigaje ku butaka bwa Kongo mu misozi mu bihamagara byose batahe mu gihe umusirikare wa nyuma arabavanye boot ku butaka bwa Kongo turabahereza abo twafashe kabiri buri ikintu utazi
hari bataye ebyiri bamaze kuzingiye zidafite aho zica zihunga, zidafite amasasu, zidafite ibyo bizira aho gusa z'abarundi. M23 bose yabazingiye nko kuvuga iki? M23 ntabwo bishaka kwica abarundi ko n'abaturanyi n'abavandimwe. Wa ni nabyo ariko n'ababanye. Urumva? Ariko nanone hari igihe usunikiriza umuntu kuba nta yandi mahita amasigara. Keretse kukwereka yuko yakwicamo benshi abandi akabafata mpiri. Biba bibabaje rero abadede buriya wagira ngo sinzi ya sofera batuye. Biba bibabaje reka. Rero ndikubwira iki cyo kuvuga ngo nibategura amatora. Abaturage abari bo bahitamo. I Burundi cyangwa muri Kongo. Muri Kongo. Nori Kivu na Sud Kivu. Abantu bamamaze ibitekerezo bitatu bitandukanye. Ese Nori Kivu na Sud Kivu b'igihugu kigenga gifite idarapo cyemewe muri UN bitorwa n'abaturage. Kandi Kisekedi bamutegeke ngo abaturage nibatora yuko kiba igihugu ntacyo wemerewe kuvuga. N'abaturage babihitamo kandi abaturage bagizwe ingaruka. Abo mu nkambi aba bajyanye ngo ku butaka bw'isezerano ngo muri Amerika na za Canada na za Australia. Birababaje. None kandi ugasanga UN nayo bifitemo uruhare. Nase mubanze mubahe igihugu cyabo. Cyase mubanze mubahe mwasubiza uburenganzira ku gihugu cyabo. Basubirana agaciro kabo mu gihugu cyabo. None mushaka kubajyana muri Amerika mujye kubavana mu minembwe. None reba nta nubwo bajyana abo mu minembwe bari ku butaka bw'iwabo, abo bari kwicwa babirehoreye baza bafata bari mu nkambi. Nese nk'ubu Makenga na Byamungu y'abari bo bajyanye ngo bari kuzajya mu nkambi imyaka 1000. No, abari kugira byibuza struggle yo kugira ngo byibuza basubirane uburenganzira bwabo. Iyo nabo mu bajyana muri mahanga nabo kemera kujyayo. Ari bintu ubona abazungu bakora ukabona wagira ntago bazi ibyo barimo. Ariko se bagize ngo batwitayo burya uretse kubeshya. We araza bati nshaka amabuye okay ndagorofanya nyine. Niko ukuntu umuntu ashobora kuza se ntabwo yaguye. Wabonye umuntu ukubeshya ngagiye guhinga akajya kurura ubutaka bwa rugura korosa ibyatsi. Babyita ngo kugira gute sinzi ukuntu babyita ariko abari kuguhima. Abazungu rero nicyo baza bagakora. Babyita gusiba no guhinga umuntu asiba. Ntago ajya mu kibazo ngo akijyemo neza gikemure nyirizina. Aho nababwiye ngo ni gute ushobora kuvuga yuko uri umuhuza. Warangiza ugahita uryama ku ruhande rumwe. Kandi urwo ruhande ndakubona ushobora kuba niba utazi imibare ariko mbwire ndaza kugufasha. Wize matematike no calcule reka tunabita matematike. Ibintu byitwa infini urabizi? Ntago mbizi cyane. Ntago bizi cyane. Ariko ku bantu babizi badukurikiye infini guteranyaho rimwe ne infini. Infini gukuramo rimwe ne infini. Infini kugabanya rimwe ne infini. Infini gukuba rimwe ne infini. Bihinduka nabi bivuze ngo infini kugabanya infini ko bibyara cyo bite forme indeterminate ariko byo twabijyamo twatugiye noneho mu bintu biri compliqué kandi murabizi ko abeshi mu mwarizi imibare mu yikweba. Ariko reka tubare ngo infini guteranyaho rimwe ne infini muri criminology mu bugenzacyaha reka dufate ko genocide ari infini. Bivuze iki? FDLR guteranyaho FARDC bibyaye coalition y'abagenocideri. FDLR guteranyaho FARDC guteranyaho FDNB biravuze ngo iyo coalition n'abagenocideri. Ne infini guteranyaho rimwe guteranyaho rimwe. Ne infini guteranyaho FARDC guteranyaho FDNB. Infini twabonye kari genocide n'abagenocideri. Mbwira Marco Rubio ndamugani rero ibyo nabyanditse muri iyo baruwa nyine birimo ntago arwa nkubikuye bitarimo. I'm afraid to say you are in the same bed with those genociders coalition. That genociders coalition. Kandi amateka zabikubaza. Bivuze ngo politics about the people. Nushaka gusobanura politike mu jambo rimwe vuga ngo n'umukino kinwa hagamije inyungu z'abaturage n'ibyiza by'abaturage. Kugira ngo abaturage bagubwe neza. Ubundi iyo niyo politike. Niyo mpamvu ya nyayo. Meya wa Kayonza kumwe ngo ntago yagize urarenga abantu basonze ngo cyamapfabe cyangwa izuba ricane. We don't care. Uri umunyapolitike nyabake abantu 98 bari kurya imitanga wowe. Kuko akorera abaturage nibakorera. Niyo wagurisha ishati yawe n'ikote ryawe ukavuga uti sinyisoka mu nzu kuko imyenda yose nayigurishe kugira ngo abaturage barye. Abaturage nimba ari kwicwa n'inzara urahurime y'ukora iki? Umara iki sawo? Politics is about the people. Niko namubwiye. Politics is about the people and democracy is about the will of the people, the choice of the people, by the people, for the people. None ibyo kuvuga ngo iyo muganira ngo harabambutse kweri uri umuhuza
ubwonko bwawe ubugumisha ku ijambo ngo hari abo nkeka ko bambutse, hari abo mbishinja, kandi mba mbibashinja ubwo nyine ubwo nibyo. Oya, umuhuza mwiza akiza indwara, ntago areba ibimenyetso. Umuntu aje afite kansa, wenda tuvuge ko yamuteye umuriro, nkaho wagiye kumukoresha shinyoterapi nyine ivura kansa, uri kumuha ibinini by'umuriro. Amerika rero ndabona ikintu iri gukora ari ugutanga ibinini by'umuriro mu karere, kandi hari abantu uri kubona bari kubikomera amashyi ngo ngo nibyo, ngo yego. Ibiki mwe murakomera urupfu amashyi? Yego, reka tugane ku musozo. Tugane ku musozo kuko hari ibintu biba bidahura. Uri kumbwira ko utishimiye urupfu ruba muri Kongo rwisha izo miliyoni 3, ariko kubera imatirite yawe uhita ubishinja u Rwanda. Uretse gushinja ushinja, turebe ikibazo, wireba ibimenyetso, reba indwara, wireba umuriro, wireba isazi yo mu mayasha, reba uburwayi. Nimba ari n'igisebe cyateye isazi yo mu mayasha, ariko iki gisebe nimba atasitaye cyavuye he? Cyaturutse kuki? Nimba ari ibyuririzi bya sida cyaturutseho, nimba ari zona mu mijyane kuri cya kinini bya binini bafata, ariko uratreating indwara wayipimye wowe. None nkavuga ni gute umbwira ngo abantu ngo barapfariya ngo kandi ngo ndabishinja kanaka, buretse wabushinja, ariko se kuri gukomera amashyi Marco Rubio biriya bintu ari gusunika, utekereza ko harapfa miliyoni zingahe? Nyinshi cyane. Uretse se abantu babikomera amashyi bibereye mu Burayi, Yerega biriya bintu mba numva nifuza yuko nka leta yaje ibareka reka bavuga ati muze muri Kigali, mujye mubivugira i Kigali, cyangwa se abatuze nk'imusanze mujye mukoma ayo mashyi muri Musanze. Ikompra ya mbere Kisekedi azohereza cyangwa se FDR rizohereza izagwe ku mwana wawe na so na nyoko. Kuko ndi kubona mwayifashe ngo nitwo turi muri za politike urakira politike yo mu gupfa kw'abantu wowe. Uri nukora politike ko wakora politike uvuga uti turavuga ku bukungu, nge ndumva structure y'ubukungu twahindura kiriya. Wowe urakora politike mu ikompura barasayo ameze nk'ata nazi ko bibaho. Nibyo rero nagiraga muri barwa nahangiye guhinira ubundi nkava mu ibarwa nkagira ibyo nkubwira. Ndamwandikira ngo Dear Secretary Marco Rubio, any security framework that fails to treat FDLR as the core destabilizing variable will inevitably fail. Ngani nyakubahwa cyangwa se nshuti munyamabanga Marco Rubio cyangwa se Ministri Marco Rubio, ingamba zose z'umutekano mu karere zitabasha kureba kure no gukora isesengura amateka ngo rifate FDLR nk'umutima w'ikibazo giteje umutekano muke mu karere, izo ngamba zose zizajya zifata ubusa kandi zizateza kaga kurenza uko zazana ibisubizo birambye. Nyuma nyine ngenda mubwira ibintu bitandukanye, mubwira ibintu bibiri bakora, izo mbaraga bavuga ngo bashaka kuzatereka ku Rwanda baba bazikoresheje ibitari byo. Ndavuga ni kandi u Rwanda miliyoni 14 twiteguye gupfa kugera ku munyargo ku wanyuma duhagarika abo ba genocideri ba FDLR kugira ngo batambuke imipaka ngo baze gukora genocide ndetse bashobore no kuba bafata ubutegetsi mu Rwanda. Ahubwo ngewe ikindi kintu nakubaza, nambwe ni ibintu bibiri mwakora biroroshye cyane, nta nubwo n'ikibazo cyo muri Kongo cyakabaye kibavugisha ayo magambo yose. Ni ibikirere muze murandure FDLR muri Nord Kivu na Sud Kivu. Ku buso bwa kilometero kari 124 na 533 niko Nord Kivu na Sud Kivu biteranyije bingana. N'u Rwanda gukuba 5 cyangwa 4 n'ibice. Ubwo buso nimara gukuraho FDLR, ntimuvuge ngo M23 afashe uduce. M23 uduce yafashe n'utuhe, uretse kuba wenda se ikizajya nuko uduce yafashe twose dufashe ku mipaka y'u Rwanda, bityo FDLR ntishobora gutera u Rwanda idaciye mu gace gafitwe na M23. Aho ngaho umuntu neza uri mu mavuta neza agahita ngo amen. Noneho ntabwo noya M23 mwivuga ngo yafashe uduce, ngo yafashe Uvira. Nabonye umwungirije bitwa Christopher muri Barando ngo akunda u Rwanda, akunda ubuyobozi bwakoze ibintu byiza ariko asoza nabi. Ngo ariko gufata Uvira ngo niryo kosa ngo rya mbere ribi bigeze bakora, ngo bakoresha imikino ngo ya kera ishaje ngo yitwa M23.
ibyo biri nk'umudiplomate w'umunyapolitike yabivuga. Icyo si cyo nge ndeba. Icyo ndeba ni kimwe, barakina n'ibyo batazi. Hari igihe urabwira abanyamerika se ni ibiki? Abanyamerika se ntago bagiye muri Libya bavuze ngo bagiye kwica Muammar Gaddafi, nako babeshye ko ngo bagiye ngo kubafasha kumvikana kumbe bagiye kwica Muammar Gaddafi. Bashinwa n'Abarusiya bakavuga ati ntimuzongera kutubeshya icyo kinyoma, mwagiye mutubeshya ko ngo mugiye ngo gufasha abaturage ngo ijuri yabo ryumvikana. Ntabwo twari tuzi ko murajyana indege za F-35 na F-16 mugiye kurasa biciye mu Bafaransa, muragiye murasa igihugu none cyavuye ku murongo, cyarakennye, kiracururizwamo abacakara. Wumva na Tshisekedi bamushuka? Arabantu bagira umuzungu aza kubwira ko afite ibitekerezo by'ubwenge byo gukemura ibibazo byawe, akagushyira mu bibazo birenze ibyo wowe urimo ahubwo n'ibyo wari usanzwe. Ubwo urashaka kubisanisha na Tshisekedi se? Muri rya jambo yaravuze ati nsigaye ntasinziye barara bamyutsa kubera ko turyama bo bwakeye. Ariko yaravuze ati iyo ibibazo byo mu karere ubikemuye nabi, ahubwo ibibazo byari bihari ubikubye kabiri. Ibyo bintu kandi yavuze ni ukuri. So rero iyo mvuze rero ngo barakina n'ibintu, nabwiye Marco Rubio ndamubwira ngo 94 Amerika yisha abatutsi miliyoni binyuze Amerika neza nyine, it's philosophical. Navuze ngo Amerika yishe abatutsi miliyoni binyuze mu kudatabara, kandi mwana mufite ubwo bushobozi bwo gutabara. Binyuze ni ngovuga ngo responsibility yanyu ishingiye ku kudatabara. Bararebereye ariko se ubwo nibo babishe. Imvugo irumvikana. Iyo wavuze ngo mwabishe binyuze muri ubu iki niki, ntago mbashinje kari bo bakoze igikorwa. Ariko ntekereza ko umwana w'imyaka 5 yisha agahinja k'amezi 5 bakuri imbere, tukaba twari dufite ibihamya ko bari bakuri imbere, nawe ushobora gufungwa. Rero icyo gihe wabaga mfite ubushobozi, nawe w'imyaka 30 ndeba imbere yanjye, umwana w'imyaka 5 mugiranye nabo bahutu bisha abatutsi, none umwana w'amezi angahe wishwe mugiranye n'abatutsi bapfuye miliyoni. Numubwiye ngo wowe mukuru w'imyaka 30 wari ubicaye imbere ureba uko kwawe kwahita gufata k'imyaka 5 kukajugunya hariya uruhinja rukamushyira muri beriso. Ntago ubutabera bwakubundi bwakabaye bukureka cyane. Nge nanavuga ko ari wowe ufite uruhare rurenze n'urw'umwana w'imyaka 5. We ni ikigoryi, we n'umugome, we n'umwica, ariko wowe wari ufite ubushobozi bwo gutabara ukazi nkaho utazi biri ko cyangwa udatunze satellite. Nk'ubu baratubwira ngo twabonye amakamyo ngo RDF yambuka umupaka. Buretse gato, hold on, kuko baherutse kuvuga ngo muri Uvira ngo hambutse amakamyo 29. Buretse gato kuvuga amakamyo yambutse, tubwire ninde uca ku gahenge ka Ceasefire, kuko uburyo ucisha mu bibona amakamyo ko yambuka wakabaye ari nabwo buryo umenye wateye kompra ya mbere. Ko M23 tubwira ko bayirasheho ikirwanaho. Wowe nimba ufite uburyo uhareba muri ako karere uhafite imboni, ubona ko gahenge kabakishwe nande? No, ariko nabyo barimo buba bibereye mu kuvuga ibisiga cyasha u Rwanda kugira ngo banezeze Tshisekedi abahamabuye. Ariko iyo mikino abantu babasa n'abadukiniraho irangira ari twe dupfuye, cyase si twe dupfuye nko mu Rwanda n'u Burundi burapfusha n'u Rwanda rupfushe na Kongo ipfushe. None se iyo ntambara yatuma ibihugu bitatu bipfusha? Marco Rubio ntago wakabaye ubona yuko umeze nk'uri kwisukamo essence, kandi wakabaye uyiburizamo, kandi kuyiburizamo biroroshye. Randura FDLR ku buso bwa kilometero kari 124,553 Nord Kivu na Sud Kivu. Kabiri, M23 ntisinkumve mugira ibyo muyishinja cyangwa se ngo muzayirasa cyangwa ngo munishyira intwaro hasi. Cyo cyo gisubizo. Uramutse uri umuntu ufite amakuru yuzuye, background y'amateka, history uyifite neza, wamenya ko igisubizo gigomba gukemurwa n'ikintu kimwe, amatora bita referendum. Ahubwo Amerika ni muzana imbaraga zanyu na UN na MONUSCO, ayo matora muyahagararire. Ntihazagira uwibijwi uware wese, dore ko abanyafrika bamenyeye kwibabajwe. Mubaze abantu bavuka kuri ubwo butaka, abakihatuye n'abahunze, abapfuye bo ntitwabona uko tubabaza, ariko twabaza imiryango yabo yabapfushije nyine. Bananyemereye nkaba strategy navuga ngo umuntu wapfuye kuva 96 atorerwe na mwene wabo wo hafi,
kugira ngo uwo mwene wabo niwe uza akababaro n'agahinda. Ya ako kantu naho Kongo ifite miliyoni 100, Kongo ni kilometero kare miliyoni 2 n'ibice 2, miliyoni 2 n'ibihumbi 240. Nakweretse ko no Kivu na Sud Kivu ni intare ebyiri muri 23, bivuze ngo ni kilometero kare ibihumbi 124 ni kimwe cya 20 cya kimwe cya 18 cya Kongo yose. Rero amahitamo yabo n'amatora yabo nese warubizi ko Tshisekedi buri atajya atorwa muri kira gice buriya buriya ntaga niyo mpamvu yegereza umuntu bita uriya wayoboraga inteko yubaherutse kweguza ninde tancika mwoka byarama, ariko baramuzi kubera ko we hari hafite amajwi menshi. Kabiri we ntaga ajya yemera ko M23 bayirasa, arabanga umuganire kunyumva. Bivuze ngo abaturage bahariya ntibemera Tshisekedi n'ubuyobozi bwe ko yabagiriye nabi, ni ubateza ibyo bibazo byose. Nonga rero mwebwe nk'abazungu ni muze muhagarare mufate ikinubi cyangwa se inyundo cyangwa inkonji mugire Tshisekedi turakunoba, bwire Neva mugire turakunoba, reka tubereke iki. Neva arakaze buriya ngo Neva arwanisha n'umwuka w'Imana, siko yavuze se? Oya ni mukazana propaganda ziraho ngaho, ariko yarabivuze ngo mu Rwanda ho ngo yadukubita ngo kwazira ngo kubera ko ngo mu Rwanda ngo nta nubwo ngo biyegereza Imana neza. Wemeza ko kandi ingabo ze nabonye ejo bundi ziva uvira zirukanka. Wemeza ko daso za Rwanda n'abajepe batsinda, tubyemeze gutyo. Uko rero daso itarwana n'abajepe ni nako na FDN bitarwa na RDF. Kabiri ko rero ukubitiye mwivi cyane nawe ko birwa bakoronga ngo M23 ngifashwa ngo na RDF. Iyo M23 barayikubise turabibona. Ufashe igisirikare cy'abarundi kigeranye na daso zo mu Rwanda. Iyo M23 beshyira ko ngo ifashwa na RDF barayikubise turabibona. Ubwo nyine babiruka nka Yavana no Rukiva bamanukana none na Uvira bari bagarayeho na Kavimvira hose birutse. Ese barabonye uburyo birutse. Niba bananiwe mu 23 barashobora RDF. M23 yinjiye muri Uvira birutse. Ese wundi wamenye impamvu birutse? Oyi. Ko se muri Neva abajenerali b'i Burundi baramuhamagara baramubwira ati turakura urasa mu gahanga. Hamagara Uvira ubwira abahungu batahe. Biriya Scovia yavuze ati hano hari imirambo y'abasirikare b'Abarundi. Bayizo yarabeshyaga. Bari bahari ko. Nukuvuga ngo Abarundi barapfuye barapfa. Abajenerali bari Bujumbura bababwira Neva bati sinzi ibyo urimo. Uvuga kuri generali ko ntago wakabaye wemera. Kabiri nuramuka erega buriya ntago se wigeze wumva Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Edouard Bizimana mu bintu byinshi yavuze birimo ibinyoma, ariko hari icyo yavuze aravuga ati abajenerali b'u Rwanda benshi bakuriye mu Burundi banavugana n'abajenerali bacu. Ufashe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi kuko aravuga ngo abajenerali bo yavuzemo ibinyoma bavugana na ba Makenga. Abajenerali bo nose nibajya banambuka bakajyayo nibohereje abadiplomate ngo nimbari bane ngo bajye kubaza ibyo abasirikare bafatiwe ku rugamba ngo babahe bakavuga ati condition murasinya yuko mutazongera kugaruka ku butaka bw'u Burundi kandi murasinya yuko abo musigaranye hano ku butaka bw'u Burundi kuko mwazanye mu 2020 twishemo wenda nk'umunani 7 ntago turicamo 10 cya 15 mwaciye wenda 4 cya 5 nimba hari ibihumbi wenda 8 cya 7 musigaje ku butaka bwa Kongo mu misozi mu bihamagara byose batahe mu gihe umusirikare wa nyuma arabavanye butu ku butaka bwa Kongo turabahereza abo twafashe. Kabiri buri ikintu utazi hari bataye ebyiri bamaze kuzingiye zidafite aho zica zihunga zidafite amasasu zidafite ibyo biziraho gusa z'Abarundi. M23 bose yabazingiye nko kuvuga iki M23 ntago bishaka kwica Abarundi ko n'abaturanyi n'abavandimwe wa ni nabyo ariko n'ababanye urumva. Ariko nanone hari igihe usunikiriza umuntu kuba nta yandi mahita amasigara keretse kukwereka yuko yakwicamo benshi abandi akabafatamira. Biba bibabaje rero abadede buriya wagira ngo sinzi ya Sofera batuye. Biba bibabaje reka ndikubwira iki cyo kuvuga ngo nibategura amatora abaturage abari bo bahitamo i Burundi cyangwa muri Kongo no Kivu na Sud Kivu. Abantu bamamaze ibitekerezo bitatu bitandukanye. Ese no Kivu na Sud Kivu b'igihugu kigenga gifite idarapo cyemeye muri UN bitorwa n'abaturage kandi Tshisekedi bamutegeke ngo abaturage nibatora yuko kibi igihugu ntacyo wemereye kuvuga. N'abaturage babihitamo kandi abaturage bagizwe ingaruka abo mu nkambi aba bajyanye ngo ku butaka bw'isezerano ngo muri Amerika na za Canada na za Australia. Birababaje none kandi ugasanga UN nayo bifitemo uruhare. Nase mubanze mubahe igihugu cyabo cyase mubanze mubahe
mwasubize uburenganzira ku gihugu cyabo, basubirane agaciro kabo mu gihugu cyabo. Noneho mushaka kubajyana muri Amerika mujye kubavana mu minembwe. None reba nta nubwo bajyana abo mu minembwe bari ku butaka bw'iwabo, abo bari kwicwa babirehoreye baza bafata bari mu nkambi. Nese nk'ubu Makenga na ba Byamungu y'abari bo bajyanye ngo bari kuzajya mu nkambi imyaka 1000. No, abari kugira byibuza struggle yo kugira ngo byibuza basubirane uburenganzira bwabo. Iyo nabo mu bajyana muri ayo mahanga nabo bakemera kujyayo. Hari ibintu ubona abazungu bakora ukabona wagira ntago bazi ibyo barimo. Ariko se bageze ngo batwitayo burya uretse kubeshya. We araza bati nshaka amabuye, okay, ndagorofanya nyine. Niko ukuntu umuntu ashobora kuza se ntabwo yaguye. Wabonye umuntu ukubeshya ngagiye guhinga akajya kurura ubutaka bwa rugura korosa ibyatsi. Babyita ngo kugira gute sinzi ukuntu babyita, ariko abari kuguhima. Abazungu rero nicyo baza bagakora. Babyita gusiba, no guhinga umuntu asiba. Ntago ajya mu kibazo ngo akijyemo neza gikemure nyirizina. Aho nababwiye ngo ni gute ushobora kuvuga yuko uri umuhuza, warangiza ugahita uryama ku ruhande rumwe, kandi urwo ruhande ndakubona ushobora kuba niba utazi imibare ariko mbwire ndaza kugufasha. Wize matematike, no calcule, reka tunabita matematike. Ibintu byitwa infini urabizi? Ntago mbizi cyane. Ntago bizi cyane. Ariko ku bantu babizi badukurikiye, infini guteranyaho rimwe ne infini. Infini gukuramo rimwe ne infini. Infini kugabanya rimwe ne infini. Infini gukuba rimwe ne infini. Bihinduka nabi bivuze ngo infini kugabanya infini ko bibyara cyo bite forme indeterminate, ariko byo twabijyamo twatugiye noneho mu bintu biri compliqué, kandi murabizi ko abeshi mu mwarizi imibare muyikweba. Ariko reka tubare ngo infini guteranyaho rimwe ne infini. Muri criminology mu bugenzacyaha reka dufate ko genocide ari infini. Bivuze iki? FDLR guteranyaho FARDC bibyaye coalition y'abagenocideri. FDLR guteranyaho FARDC guteranyaho FDNB biravuze ngo iyo coalition n'abagenocideri. Ne infini guteranyaho rimwe guteranyaho rimwe. Ne infini guteranyaho FARDC guteranyaho FDNB. Infini twabonye ko ari genocide n'abagenocideri. Mbwira Marco Rubio ndamugani rero ibyo nabyanditse muri iyo baruwa nyine birimo, ntago arwangu bikuye bitarimo. I'm afraid to say you are the same bed with those genociders coalition. That genociders coalition. Kandi amateka zabikubaza. Ni Amerika yishe abatutsi miliyoni mu Rwanda binyuze mu kutenterivona by not intervening. Ni none nyuma y'imyaka 31 Amerika igiye kongera kwica noneho ibinyacumi cyangwa se 2 digit millions. Nanone bitanyuze noneho mu kudatabara, noneho ahubwo binyuze mu gutabara ariko mugafata uruhande rw'abagenocideri. Kandi amateka ibyo zabikubaza. Ni support ubundi wabandikiye nkandi. None se urumva ibyo bintu ndi kuvuga niba bibara nabi bakabikora nabi bashaka amabuye hakapfa miliyoni. Njye nemeza yuko mu Rwanda hapfuye abantu benshi, hapfuye abantu miliyoni mu Rwanda, nabanapfuye mu ijana rya mbere cyangwa igihumbi cya mbere. Ntago igihumbi cya mbere cyapfa ntaragenda. Ku buryo imboni yanjye nk'umusesenguzi nyemeza yuko nagenda mbere. Ariko ukuntu 94 musaza wa nyine Rando umusaza wa mushiki wabo, ntago byategereje iminsi 10 cyangwa 20, byamaze iminsi 100, ariko we ntago byategereje umunsi wa 10 cyangwa 20. Hari rero ureba ukavuga uti ntago byatinda. Kabiri, ngende umuntu wahunze guverinoma ya Habyarimana cyangwa se Yasini kwa Todori Igitarama nanjye nandi Gitarama igeze ku Gisenyi nandi mu Mukamira bambuka nanjye narambutse mu nkambi ya Kibumba twageze turi burende nk'iya 10. Korera narayirwaye, yica musaza wa mama wari urangije Butare taranakora n'umushahara n'umwe, turyamye ku buriri bumwe. Ntago rero nshaka abantu banjye bazarwara korera, ntabwo nshaka ko bazahunga, ntabwo nshaka ababyeyi banjye bazahunga. Sinzi imishyo uri kucyumva. Ndabyumva cyane. Rero niko kubwira bariya nk'abana muri diplomasi, ariko ndagira mbabwire ngo ibyo bintu muri gukina nabyo byatikiza amamiliyoni, kandi biri on record. Ayo mamiliyoni aramutse apfuye bizabarwe ku mutwe wanyu. Ntimuzigire nyoni nyinshi ngo muvuge ngo yala ngo tuje gutabara, ngo yala mwafunguye umuryango.
you fueled it, mwashe naho mu bihembera, mwashe naho mu biharugari, bamenyemo umuriro kandi mwari mufite imbaraga zo kubihagarika. Niba mushaka kubihagarika biroroshye, murandure FDLR. Kandi nabonye ibaruwa abantu benshi bakomeye bavuze ati rima kagufwa cyane irakaze ntayumvise. Murandure FDLR, mushyireho amatora, abaturage bari bo bihitiramo. Naje mbaza Secretary Marco Rubio ndamaza niko ubu koko birankwiye yuko nzafutega indege nkaza muri Amerika nje gutanga isomo rya demokarasi n'uburenganzira bwa kiremwa muntu, human right. Nanjye mpinduka Human Rights Watches, ndababaza ngo icyo mwita integrity territorial integrity, yo na freedom of people, the will of the people, the choice of the people, aricyo twita democracy, ni iki gifite uburemere kurenza ikindi. Ndamubaza ni ese iri jambo bita geopolitics uritekereza gute? Geopolitics ni ijambo ryitwa geography duteranye ryitwa politics. Ndavuga ni hari impamvu hatabanza politics ngo hasoze geography, ngo bavuge ngo geography, no, baravuga geopolitics. Kubera iki? The geo must serve the politics, the geography must be under, must submit to the politics. Bivuze ngo politics about the people. Nushaka gusobanura politike mu ijambo rimwe vuga ngo ni umukino kinwa hagamije inyungu z'abaturage n'ibyiza by'abaturage, kugira ngo abaturage bagubwe neza. Ubundi iyo niyo politike, niyo mpamvu yanyayo meya wa Kayonza kumwe ngo ntago yagize urarenga abantu basonze ngo cyangwa pfabe cyangwa izuba ricane. We don't care. Kuko umunyapolitike nyabake abantu 98 bari kurya imitanga wowe, kuko akorera abaturage. Nibakorera niyo wagurisha ishati yawe n'ikote ryawe ukavuga uti sinyisoka mu nzu kuko imyenda yose nayigurishe kugira ngo abaturage barye. Abaturage nimba ari kwicwa n'inzara urahuri me ukora iki? Umara iki sawo? Politics is about the people. Niko namubwiye. Politics is about the people and democracy is about the will of the people, the choice of the people, by the people, for the people. None ibyo kuvuga ngo iyo muganira ngo harabambutse kweri uri umuhuza ubwonko bwawe ubugumisha ku ijambo ngo harabo nkeka ko bambutse, harabo mbishinja kandi mba mbibashinja ubwo nyine ubwo nibyo. Oya, umuhuza mwiza akiza indwara ntago areba ibimenyetso. Umuntu aje afite kansa, wenda tuvuge ko yamuteye umuriro, nkaho wagiye kumukoresha shinyoterapi nyine ivura kansa, uri kumuha ibinini by'umuriro. So Amerika rero ngi ndabona ikintu iri gukora ari gutanga ibinini by'umuriro mu karere, kandi abantu uri kubona bari kubikomera amashyi ngo ngo nibyo ngo yego ibiki. Mwe murakomera urupfu amashyi. Yego, reka tugane ku musozo. Tugane ku musozo kuko hari ibintu bano babidahura. Uri kumbwira ko utishimiye urupfu ruba muri Kongo rwisha izo miliyoni 3, ariko kubera imatirite yawe uhita ubishinja u Rwanda. Uretse gushinja ushinja, turebe ikibazo, wireba ibimenyetso, reba indwara, wireba umuriro, wireba isazi yo mu mayasha, reba uburwayi. Nimba ari n'igisebe cyateye isaje mu mayasha, ariko iki gisebe nimba atasitaye cyavuye he? Cyaturutse kuki? Nimba ari byuririza bya sida cyaturutseho, nimba ari zona mu mijyane kuri cya kinini bya binini bafata, ariko uratreating indwara wayipimye wowe. None ngavuga ni gutumbwira ngo abantu ngo barapfariya ngo kandi ngo ndabishinja kanaka buretse wabushinja, ariko se kuri gukomera amashyi Marco Rubio biriya bintu ari gusunika, utekereza ko harapfa miliyoni zingahe? Nyinshi cyane. Uretse se abantu babikomera amashyi bibereye mu Burayi, yereka biriya bintu mba numva nifuza yuko nka leta yaji bareka reka bavuga ati muze muri Kigali mujye mubivugira i Kigali, cyangwa se batuze nk'imusanze mujye mukoma ayo mashyi muri Musanze. Ikompra ya mbere Kisekedi azohereza cyangwa se FDR rizohereza izagwe ku mwana wawe na so na nyoko. Kuko ndi kubona mwayifashe ngo nitwo turi muri za politike urakira politike yo mu gupfa kw'abantu wowe. Uri nukora politike ko wakora politike uvuga uti turavuga ku bukungu
njye numva structure y'ubukungu twahindura kiriya wowe urakorera politike mu ikompura barasa Musanze wowe niho ukorera politike niho uza gukorera izo politike z'amafuti nihe wabonye muri Amerika abademokrate n'abarepublike barashe World Trade Center bagahita ngo ngo impamvu bayirashe ngo nukwera mwebwe abademokrate ngo ubwo rero ngo tugiye gushyigikira Osama bin Laden niyo mpamvu mbwanga izi n'inyangarwanda ngo bagutuze none se urumva buzuye mu mutwe abanyamerika aba ngabo wavuze ngo bantuka binyangarwanda binyangarwanda no nje nari kwemera ko ari opposition nimba uza ku bukungu gahangana na Rusororo ariko mwagira kwa turashe ugahita ujya ku ruhande rwa Rusororo ukata kuwo muntu warashe mu Rwanda no mu Banyarwanda warangiza ibyo twarangira kumushyira uwo mwanzi ku ruhande twamaze gushyira FDLR ku ruhande ariko hari nuza ngo ariko iyo FDLR ngo ubundi yo ngo bayiretse nabyumvanye Vigitwari wakomeje kumbaza yigeze vuga ngo FDLR ngo bayihe ibiganiro ngo habe warusha ya gatatu ni niyo mpamvu mujya mbavuga ngo someone deserve a bullet in the head ngoramba ngo ayasha ibyo bintu uri koroshya ubyoroye ukabireka so na nyoko bashyiraga akarago ku mutwe ubona zongera guhabwa amahirwe yo kugaruka mu baturage ko twagiye abantu bakagera za Gitarama ibirenge byaraturitse aba bana b'abakobwa mbona wagira ngo washyiraho urutoki rukabapfumura batsize na mukorogo aba bakibagabaga wababwira ngo genda n'amaguru ugere Ishyorongi aba wo yabwira ariko mujye mumbwira njye ntabwo nshaka yuko mwigira nk'abadatekereza iyo wenda byumva rero mwana mutabazi yanditse none se wowe urabona bari abana bakibagabaga wabwira ngo mujye Ishyorongi n'amaguru cyangwa wabwira ngo muhunge bagahita bafata smartphone na iPad bakasa n'imodoka mu gihe mwamutafite amakuru mw'abana bakibagabaga nta uhunga n'imodoka ntibibaho yo guhunga byaje nta maguru nta uca kaburimbo ni imisozi simerutse kuzamuka Gorogota nshaka kwisengera sinagezeyo amataka njyanahagiye ngo none ngo nandikiye Marco Rubio ni Gorogota nazamukaga hegereye mu birembo none rero bakubwira ati genda uzamuke za Nyamyumba uzajya kugera Nyamyumba ari gute ni ikibazo gikomeye abana b'uyu munsi bahita bashyiramo ibintu bya guci cyangwa bagashyiramo ibiki iyo uhunguye ushaka Rugabire fata iyo modoka yaso fata ipine ushaka umufundi ukoresha nka Rugabire 3 Rugabire iragenda ikajya tingitingi idashaje nimba mushaka noneho kugira ngo ntandikira Marco Rubio reka mbigishe guhunga nge nahunzeho kabiri uhita ufata ifu n'isukari n'akabuni ikibazo uwo mwana bashyiraho urutoki rwa mutobora batunze miliyari 100 cyangwa 30 uramukorera akabuni nakikorera bavuga icyongereza nk'abamize umuzungu bize Oxford no tuve no kuri abo ngabo ese abo bo banywa ikigage ibyumba nibo bo guhunga no ntabwo numva impamvu umuntu yicara hari akigira icyambere ntago azije politike nta nubwo afite ubwonko bwayisesengura ariko we ngo urumva nyine ngo urebye nyine oya u Rwanda n'ubuyobozi bw'u Rwanda ibyo bakora birakwiye kandi ababahagurukira n'ababaviraho indimwe twari dukwiye guhaguruka nk'abanyarwanda buri wese akumvikanisha ijwi rye avuga ati mwabazungu mwe murashaka kudukwegera kandi ibyo murimo ntago mubizi cyangwa se hari n'abandi noneho njya mbona nimba ari uko mufite amayetaje bafite akantu k'ubwoba mbese bameze bona mu ikote ameze nk'utitiriramo ntago gutitirira mu ikote bigira icyo bikemura kandi u Rwanda twabibayemo ntago bijeje mu gitondo uretse ko ndaza no gukora inyandiko ku bwa Julius barimo muri South Africa ngo ntago ibi bintu twabyihanganira ngo abasirikare bacu bapfa muri Kongo bari bagiye gukora iki mu Rwanda intambara z'ubugoryi mu Rwanda offensive mwaje muri peacekeepers mwarangiza ngo mwapfushe se bangase 16 ahubwo ko none se nk'iyo mupfusha b'abarundi bapfusha kugira ngo none ukabona hari abantu bafite imvugo zibasira u Rwanda ariko zidafite igisobanuro nimba banakora politike bagomba kumenya ko politike zabo batagomba kuzikidira ku bintu birimo impfu z'abanyarwanda ibintu bishobora turangaye kidogo byazana genocide yatwara miliyoni zirenga 3 cyangwa 5 n'abarundi kandi itabasize n'abakongomani itabasize ariko abona abantu bamwe bigize
barabikonsoma nk'ari ya makuru y'agatwiko nk'ayandi yose, ntabwo ari agatwiko. Aposo, reka tugushimire. Murakoze nawe. Reka tubashimire namwe mwadukurikiye, ariko ukeneye kutuvugisha duhamagare kuri 0788 078 ikindi tubashimire cyane mwafashe umwanya mukadukurikira kuva ikiganiro gitangiye kugeza gisoje. Genera Karabo k'Imana inyuma ya kamera, twari kumwe na Jafeti, imbere yanyu mwarebaga Apotre Mutabazi, ibindi nakagaruka.